Ha! Kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Ah, muyati po ning sir, sige rin tagkaliwa ani. Lupik may pungkol to ani sir. Way kanan. Why dagang reklamo? That's an order. Usik. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa. Wa may lingaw oy. Sorry sa kus campus sa military oy, basig na dagang boys dito. Okay, man. Kita. Hello sir. This is General Antonio Corrida sir. Bachelor of Science Technology. With honor. At your service sir. Magpadala ka ro karilibo sir. Copy sir. Okay, pabuto na ko na sir. Relibo. Sakto, ako'y puli. Okay men. Ipatawag ko ron sa kampo Grame. So, naingukulin ako. Ang pangabutan niya. Understand? Sir, sir, good morning sir. Ako na tumupuli mo sir. Ako mo tiwas sa training na nila. Dali agad. Military good sir. Okay, Chip. Nabot naman juga. So, ikaw na ibahala, Dre. Yes sir. Okay. Ako na si Erning Kaputle. Ako ang inyong batong trainer. O kung sa akong isugo, tumanon ninyo. Yes, Sir. Yes, sir. So karon, chikon ko na inyong mga lawas. So kini. Sir, kulag abs. Kini. Muna, be good. Sir, yes, sir. Ang una na itong buhaton. Ana. Unsam na, sir. Binuang mo na mo, sir. Amulikramo ka? Follow me kung di mo ginahan makurisan. Okay, step 2. Ay na magsunod ha para malagom na inyong kilid. 1, 2, 3, go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ambot ka ba di? Mura mag-training sa pagkabayo ni? Dok, ano dok? 2, 1, 2, 1, 2. Ay, sayop! Sayop! Hinay ka mo kimot! Alangan man sir, magtarong mi. Nga, duda naman si ko na imong gipagpudlo. So, malikramo ka. Gusto ka i-report kita sa inyong general para wala mo sweldo? Sir, no, sir. Sige, jockey position. Rampa. Sir, yes, sir. Left, right, left, right, left, right, attention. Harap sa likod, harap. Sige, move. Left, right, left, right, left, right, attention. Left, right, attention. Nakakalota. Next, Kembert. Boss. Sige, down. Good. Sige. Kana. Nice. Nice one. Sige, buhatot mo nyo ka na. Pwede ka mo itugan. Wad. Sige. Karoon nakuha na yung basic position. Position, sir? Ano, sir? Sakto na niya siya, sir. Saan na posisyon na? Good morning, sir! Morning. Unsa naman yung kalakiha nga mga lausi naman kayo maglawas? Di naman muslapi. Baby, pakita ako sa inyong mga training with trainer. Yes, sir! Position! Sir, yes, sir! Gamitan yung G-training ito niya. Snappy! Sir, yes, sir. Ako tayo pa. It's gonna be a good 1, 2, 3. Animal mo!